Kasee na oguso show Adom TV no na enne yesi rainbow color no etwa ewia ho ehia na ama obi a wo ma ehu ye de ehu wa hu de make nkra ye won kakra ba de ohu ye no eye ne timu na se no na kire sei de ya de na asie ama ewia rainbow colors no etwa no ho hia 360 na mamenko Ghana Matthew owura Joshua Samoa edi na dwuma ewo ho onkyere ye mu emi ehunu ne ekoso owura Joshua Samoa te enka ye mo akwaba edo Adom TV Premtobre Kasee so mejezo ya da se papa na enne de ne si ye yo de dika amenti ahwefo nyina so ense da nya de a eyesronko ade etesi pa ne bia na ya dwene ense da nko so the cloud ide sa we are ehunu ba no ye fe no stratus cloud high cloud pa also main from kra na esan se also nintino ya na ice kakra enti se we are no race na efre we animal ba no efasa ice ni mo a efre bi refraction was science mo enti ete se dia wasa nsuo gu glass mo na wo de pencil esi nsuo na glass ni mo no so sha see a bon sa pencil na kwa kakra obakasi obi na mcha obakasi ya pencil no ekwa na bibisa but refraction na take place in tema de no bende kakra no bisa na ya na esi ewo ewie mu horo ntia ya na ebo a esan se ice na wo cloud no nti ema no bende onya sa reflection and refraction na ATC ewo the upper part of the atmosphere na for mesa rainbow we na ihuno around the sun at colors na ohunu de the part of the sun na scatter around that time no and the circle sun color into enter anya de ayesronko anya shonko say de bi esi na say once a year yeah de taisi 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 na nice yense dan ko so bebe mentina yense den hu but hotel hu sa ranks no around we ye fe no hello dunya hu hello ewo wi mu ni din akata no na ya na esia empempin mununkum kakra bi a kire ba sa mununkum bi a kire no ye wo type bi a fe no cyrus eno bi bi a kire ba within 24 to 48 hours no that one as na you know after so hu sa no you should be out of bi a hu sa hello no enti tina mununkum abe hu no sa hello no echi and the better say you to anase insunto but most of the time no there time hopa say so better on the hono ya momo side nti no no mo no amosua na mbe hunu se mununkum no be kata hono mo dia bia sa area we enso better nti we no mema enye obi anwanwa bia ho there enya dia dia di how be no ba normal tonight sa crowd no hono ma mpimpi na be huta hello na meka ho ase no oh, okay. Because of any so no, said you to toy near dear na dear betchens you be who waiting to know. Eja. And so the toss and I say a real moon Africa into moisture will you. The scientist say, oh, focus on the baby as that moisture never on I say, oh, focus on the higher you go, the cooler it becomes. Into all consider na temperature not so from Pantina, in Suna, will not air than ice. And no for me na amasa rays from the sun no adane aye say rainbow na ewo ya no tie dia we ama obi aye no sesen yo nti say no enso ne expect more ho this year enso no enso to no rainy season ni mo a enso ne dia every time they are quite July and then holiday they go so enso no a to ya one for hand and of course about July no bet kakra wa na afọ ha ne momudo ne che Ghana mentifia ta be momu ne be ye ni pompon so ankasa pa Ghana mentifio okay ye break it 23 who ya ne asan ba the minor league 4 season and on last somewhere around September October okay atana ya ko te be ni mwanka ko bia mo abo no ho yan twen bibia sa be say ho na yetwen what one more na tun ko no ma na fa how they are Era say papa